liwat hiji ge. Bajir aing ngeuneung nyeuleuh. Padahal mah ujang mah liwat ge. Kan kada liwat nempo aing. Ruyuk yo kada liwat ge. Iya, ya juga belum apa-apa sorangan, gitar sorangan. Ya geus amat eta. Sampurkeun bae pun jadinya. Juga nak aing keur seunit kos kieu. Sampurkeun bae lah pun tah. Oke, boleh. Ganteng. Ganteng dong mau gitar nih, mau gitar segala. Oke, ganteng. Oke. Oke, boleh. Ngedegetan. Oke, boleh. Widih, boleh dong namanya cowok anak band gitu. Boleh. Hai cewek. Jadi mah ada ruyuk. Amat neng. Siapa aing ngalokan kalau ruyuk mah aing bae ge. Ngalokan aing penggantengan. Woi, tegur tadi aing langsung bae dia nyampe ka Sang Ciremun aing menang diuk teu. Daripada gegejaheun berat. Kamu satu lah teh lumayan. Ada ruyuk di handap tapi. Apa tega sih main tuh di handap. Aduh ada deket-deket diukna teh pak. Abuh mun main awak aing kesrek mun gua teh pak. Emang ada di mana gitu? Mau rapi kieu danana. Terus ngeband di kafe. Di kafe. Paling di hajatan di nyundatan. Naikeun ka aing. Neng. Aing karek dulu si Adi di neng. Tadi di upaya anci di. Atuh aing maksud lain kitu neng. Maksudna pindahan. Oh, pindahan. Itu si Ronald tuh mengendahan kalau bobogohan di mana mengarit ngegebrik di sawah sial lo ente budak. Woi Ronald ya kebelikan sia ya masih kita keblai sing lah bobogohan ngena-ngena masih emang ngeprik ngarit di sawah pepanasan sih mengalah bobogohan ya boy ya. Anak penongkok kita ngarit. Tah antarkan tah kebelegan badai gitar lah pakai sawahnya. Woi em. Isu aja susuan dia. Nggak gitu. Kira konsep sawah. Ikut cewek. Aing ngomong ngeband segala. Neng, tadi serangan ngegedangan kan Neng? Tadi kan ada Ronald. Ini kirain makanan ruyuk. Pantes sih mana nama mangkos kadar ruyuk main nama begitu ge. Si along teh si Sueb tong ngartikeun kolot ge. Aing ngomong ke cewek, ngeband segala. Naon diberi main kita ngarit segala lah. Sok, motor bener. Mau mana mama? Motor rem di bawah. Turun. Penyakit ayo. Mana sih numpang dulu aja lo. Jolo. Motor jeung awak gede anu mawa. Besayo anu mau lah. Mixer kemarana yuk. Kali itu. Besayo, naik. Mana itu mai? Nggak jatuh di tukang tah. Aduh. Oh, udah naik. Bener yuk. Tekan lu pedas. Oh, sampai jalan aja tuh detik. Gocam. Tekan nangkap. Turun. Beronjong nangkot bae. Busuk ompong, panen sentolin jangan ngorak. Sia letik kesopan kan kolot. Sia tato sopan nih jangan ngorak geus lagi jangan aing. Oh benar. Jeje, nyata kontok benar kuda kletik. Kalau tengora kami kang main kayak begini kene ya. Serang bae. Balik, pantes lagi jangan aing. Oh lah benar. Nah, sininya. Wih, senek naon? Diuk. Mendingan balik, bisa nggak ganggu aing bae. Kan sama si Rai. Balik. Oh kita yang balik lah. Bib, bisa nanti motor aing. Ih, hoi motor sini. Kata yang rumah. Oh, itu. Oh, Mas. Yang baiknya. Oh. Neng, kira-kira jomblo tuh, Neng. Di sia letuk-letuk nanya ke aing. Mun jomblo jadian jeung aing. Ih, sia we. Letuk-letuk, ki gejan lempeng. Salah, pugun ki gedong setelit kencang. Neng, gejan
Ayo. Wih, di mana sih warungnya? Tuh. Ayo coba. Ah, pilihan yang naon? Bus, bisa aja, Bi. Bi, beli. Tak pilihan mana? Mana yang yo, sekian sebuah meren, tapi bayar ku sia. Woi, balon. Dia kita jajan aing rokok. Aing kita jajan rokok beli sorangan. Bi, itu jadinya tinggal. Keselamat aing jengkel, budak letik lah. Ayo, warung. Cia bener kan jajan aing? Beneran. Bohong nih. Serius. Bener, serius ya mah. Ayo naon bae di warung cokotan. Baru kita amat aing, budak letik kita jajan rokok, kita bayar sorangan. Aing ini tukang warung. Jajan dong. Wih, Woi, Woi, kunaon sia? Kumaha ditepuk pintu tah? banget mana longsor. Waduh, kunaon? aing ditipu budak letik di ditu. Si bocil. Oh, Kanan. Sudah tipu kunaon? aing jajan, aing kita bayar sorangan penton. Makanan. Makanan beungeut longsor. Woi, ini daging kena kayak makanan, ulin mah jeung bos jing di jajanan. Iya dong. Gak siapa yang balik ke ditu Balik. jeung kecap. Ayo geus. Ayolah. Jajan mah. Ayo. Gua sira milihan tah yang naon jajan naon tah? Mang, boleh mang. Tah, cewek tah. Tadi anaknya, neng, tadi lah. Beli naon? Aing beli aja. Yang naon kau aci? Wace, Tuh itu tuh coklat. sabun colek. Naon bu aing masalahnya coklat. Oh, segera. Oh kan. Gua sira milihan. Yang jajan naon? Loba Loba. jajana. Ya. Roma. Menang, menang. 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 Deui menang. Waci Menang, menang Kak tuh Teh. waci. Nah, eta. Onggus, Onggus. bawa jeung warung-warungna. Bawa. Bayar yang dibayar udah loba-loba. Oh, tapi Bayar besok sorangan. aja. Balon. Dasar lalaki balon nipu aing. Balon gerak panggih ku aing sia. Aing tipu. Nang tah tak jadi bali. Naon? Terjadi lah. Ih, balon eta lalaki. Tipu.